Biz bugün diktant yazdık. Şu Ermitаж'da. Центр Эрмитаж Казань isimli жерде diktant yazdık. Tatarcha diktant. Benim hizmetdaşım Talya Erdusovna bilen şunday матур жерде biz mine Кремльде йөрибез. Кыяш чыккан, булытлар таралган. Көн жылытыр дип уйлыйбыз. Диктантны матур гына яздык. Яхшы булды барысы да. Менә шундай хәлләр бездә. Hadi. Ona bizning Kreml. Bunda Halimjon Ibrohimov ismidagi Tatar tili instituti ishlaydi. Institut xizmatkorlari bizga bugun diktant yazdırdı. Mana shu aytib Qozonning naq o'zagida Kremlda biz bugun matur etib diktant yazdık. Bishkadir deb o'ylayman. Hazır qarayım bütün. Şu Ayaz'ını da Ayaz deb qonamiz endi. Bu ayaz. Atdan artıq yağmur yağdı. Ele bir saatdan işler.